Era Radio Dengi Gela. جناب دانشان آرادی دنگه گلدن با شروع 21 سبات 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 8 لامه ده گودر نجام منوچین سرسی به پیشکش بکندن دم آزادی ریبر آبویا جبو جانک آزاد او وکب جبو پاشروج کبر اومد جه او جلان را آزادی آرمان جامعه لولاتکی آزاد بیازی کرنا او جلانه دلگوترین جگره برشیبونه یا گرتین آزادی در روز 8 و 7 ده دومه گرتین سیاسی نگرتکن باکوری کردستان و ترکیه با آزادی فیزیکیاری بر عبدالله جلان چاره سرکن پرسکریکا کرد برین دموکراتیک و راکرنا تجیده 27 مجداری ده دست بگره و برشیبونه یا دمکین دور وکر کربون چالاکی در روز 8 و 7 ده بردوام دیگه گرتی سیاسی دستشان کربون که هکه حتی بازی ثبات تجیدنه راکرن ده چالاکی فدر باسی کناغه گدن بکن گرتی سیاسی بناوی دنیز کایا ده 12 ثبات ده دقیانه گدن ده اوها گوتگو جبورا کرا تجیدال سر ریبرتی آمه مد 27 مجدار 2023 ده دست بگره و برشیبونه کربو و مراگهان ده بکو ده 15 ثبات ده درباسی کناغه گدن بکن لیبله جبو باندوره لپینگا و لدر و حتی دست بگرون رقابت هلبجارتین اینکه مبریاردا کو پشت هلبجارتین درباسی کناغه گدن بکن ام چالاکی خویا گره و برشیبونه یا دور وگر حتی پشت هلبجارتین درش دکن شانده دلگاسیونه ناوله تیوی سردانا ایهاده و دم پارتیه کر شانده چاری سریا پرسکریکا کرد و دلگاسیونه ناوله تیوی یالدجی تجیده لی استانبوله پشت سردانا بیروی حکایا 3 سال چو سردانا ایهاده استانبوله شانده جالی سروکا ایهاده استانبوله گلسران یورلی و روبران و حتی پیشوازی کرد بردب که هده که اسنگل دمر و هفسو که او هده استانبول ایساق دمر الجی سردان ده جی کرد هفدیتنا شانده ارج چپمنی آره گرتی حتی کرد شانده چاری سریا پرسکریکا کرد و دلگاسیون ناونه تیوی یالدجی تجده پش چو سردان دم پارتی استانبوله شانده جالی آریکارا کوما دم پارتی گلستان کلچ کوچید و روبر پارتی و حتی پیشوازی کرد پشتی هفدیتنا حتی گوته تکیلداری تجدا گراگیر یال سر ریبر عبدالله جلال و پولیتیقین شهر تیبت یالدجی گلی کرد باندورا لینی یال رشرتا ناوین و اوروپا و پرسپکتیف چاری سریا دموکراتیک یентم پارتی حاتم کرد شانده و ایرو بچه سردانا چالاکیان و بت adalet ya hizmen girdiyan yalı avayını ya dem partiye ku küçük çekmece tekirim serdana şande ve iroji tedavi be. چالاکیان و بته یال وارگه هاشید رستم جودی مغموره یا جبوش کاندنا تجد و آزادی فیزیکی برا پوهات دست بگیرم به کوما چلو دیمین بر یارداری که خورد دومه چالاکیان و بته یا کود 23 ماه 2023 و هاتی دست بگیرم به کوما چلو سیان بردوام دیگه پشت ریزگردین رسرناو کوما چلو دیمین هفشاردار وارگه فاطمه بیلن عاقبی پشت آقابتنا کوما چلو سیمین نوبت آزادی دور گرد چالاکی کو هم در و ولات هم هندری ولات هم لزندانان و هم لوارگاه همه 6 مهن همو انسان کو دلی ویجبور ریبرتیج با آزادی و لید ده لسر لنگانن ایرو ام جه ریبرتی خواه بی خبرین و حیان ها چه آگاهی در بای ریبرتی همه نگرتیه ام بانگله همو انسانین دبیجن ام مافی مروفان ده پاریزن ام بانگله همو کسی کو ایرو به وجدانی تف دیگرن ام دبیجن ارکو برپسیارین خواه راون او خودی در بکمل ریبرتیامه ام و گله کرد و نزیکاتین لسر ریبرتیامه ام قبول ناکین
و د شخص ربرتیامده همو انسان کرد دین هدف گرتن دین تجدید کردن و اراده وان دین تن حساباندن به سرک جیان نابه به سرک جیان نابه به سرک جیان نابه لناوچه آگرگیلگه او چلاغا جبو آزادی ریبراپو امضا هاتن برهفکرن. جبو آزادی ریبراپو اینسیاتیفا گل او چل کمیته اندلخواز لناوچه چلاغا لباجارو که کشیکه او ابیره دست بکن کنه امضا انکرن. لناوین دا چلاغا 14 لبراک و ابیره 16 لکومین شاردریا کشیکه جی 21 کومینان دست بکن کنه امضا انکرن. یک جی کسا امضا دا محمد بکرگود لخواز اما آزادی فیزیکی ریبر اپویه جبر کو آزادی اوی آزادی امیه لگرگیله گیجی اینسیاتیفا گرجی چارخره شهیدان دا خویانی دا و راگهان کو دست به حمله کم کرنا امضا کرنه هفسو که نویسکه پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدا آگرگیله گه فواد سید دا خویانی خند هلیکوپتر نجات دولت آتر گنده انگاری بمب باران گر پیدا کنه هشکو بیریندار بین را کرن. دولت آتر کاداگر که دودان ایواره به بالا فرنشر گندن هرما دشتا کافیه یا گاری بمب باران کر. سه گندین بناوی صادق عارف و بشیر بگیرانی بیریندار بود. لگور آگاهی انجی چاوگانین هرمی هاتنه گردن خزمن بیرینداران انخواستن وان جی هرمی در بخن و ببن نقوشخانه جالی پیدا که و هاتنه آستن کرن. لگور همان چاوگانیان هیزن پیدا که گفت لکس انخواستن خزمن خوین لهرما کو جالی دولت آتر کاداگر کر و هاتیه بمب باران کرن بیریندار بونه بگیرن و گوتنه هکه هم بچن و بالافر و وجی بمب باران بکن. لعفرین 4 کس هاتن کشتن 9 کس جی هاتن رواندن. لعفرینا کود بنداگرکریا دولتا ترک دیر رواندن و کشتن دوام دیگه جدسبکا ای سال حتی 20 سبات 4 ولاتی هاتن قتل کرن و 4 کس جی هاتن رواندن. برخصنا مافی مروانا افرین سوری دبیلانچوه چلیه ده برخصت بکو دولتا ترک 4 کس کشتنه کو دو جوان جنن. همان رخصتنه گوت دولتا ترک 53 ولاتیه دناو ده 15 جنین جوان و 2 زاروک جی رواندنه. دامن دا belge kirna ve pekirna jid 20 Şubat de rapor ekliser sücen devleta Türk belav kirbo. Da rapor de bir xisku jidespeka Şubat ve hatta diroka belav kirna ve rapor çlu yek volati hatine revandan. Hevsevken Dem Partiye yen Esenyurt'e hatın girtin. Danısı bihe biser Dem Partiye Esenyurt'a İstanbul'e de hat girtin. Bu hevsevken ve Bahar Karataş u Fatih Ergün hatın müçar kirin. Bahar u Fatih u sevgidatiye hatın kirin hatın girtin. Uşanı girdi ki her va pürtü kovar u kompütürleri kıstıra Dem Partiye işi hatine desteser kirin. لروجاوای کردستان هیزن اولکاریا هندری سیخورک دولتا ترک گرتن درباره سیخوری هاتی گرتن در ناوند راگه هاتنه هیزن اولکاریا هندرین لسر مال پر خود خویانی اکدا ده همان دا خویانی ده جی دا لخه مکور هاتنین کسی سیخور ناونده گود کسی سیخور جبو جی دولتا ترک بشیره هولدانه وینه ناوندن خدمت گزاری لقامش دو بکشینه دوی دمده هزینمه وی کسی سیخور گرتنه سیخوری هاتی گرتن احمد حسین الجاسمه جگندوار تلتمریه کانتونا جزیره کسی سیخور لخوه مکور هاتیه و گوتیه استخبارات دولت ترک آداگر کر بریا پسمامه وی و اسفاره که داگرکری او ارکتار کرنه کو دیمنن نقطه‌ام بکشینه و جوان را بشینه او سیخور داویا 2023 de ji Türkiye'ye ber ve hereme ve hatiye şandı. Dilan Güvenç Kurdi ve em Kurdi ile her kada jiyane belav bikim. Endama desteğe ve bera komeli ali kolinen çandu zaman a Mezopotamya medder Dilan Güvenç. Li serbis duyeke sıbate roja zamane dayike ya cihane jane ferakivi. Nırkandına Dilan Güvenç vuhaye. Politikaya qadexe u asimilasyone به همو دجواری خود دوام دیگه جوابونا کوماره به تیبتی به دستور بینگین آ 1924
Kurdî û zimanên din hatine qedexekirin. Ev polîtika bi plana şark îslahat ket pratikê de. Dewlet timî xwestiye Kurdan ji aliyê fîzîkî ve tune bike. Mirovên ku bi Kurdî diaxivin hatin cezakirin 100 salin ev polîtika tê meşandin. Dewletê di nava 10 salên dawî de bi taybetî bi polîtikayên şerê taybet asîmlasyona ziman û çandê zêde kiriye. Kurdên koçî bajarên Tirkiye kirine jî rastî komkujiyan hatine. Desthilatdariya nav netewperez AKP, MHP polîtikayên herî giran li Kurdistanê kirine pratikê de. Şaredarî dagir kirine bi rewşa awarte û fermanan sazî girtine. Li bajarên Kurdan sazî vekirin, zarok û ciwan ji çand û zimanê wan dûr kirin. Dîlan Günenç got gelê Kurd bi huner, çand, dîrok û zimanê xwe heye û wiha doman. Divê Kurd zimanê xwe biparêzin, ziman, dîrok û çanda xwe hînê zarokan bikin. Li her qada jiyanê lazim e bi zimanê xwe biaxivin. Li dijî polîtikayên asîmlasyonê bisekinin, zimanê xwe belav bikin. Mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê xeleke gelekî giring e, heta Kurdî bibe zimanê fermî têkoşîna me wê dewam bike. Samî Tangur ji bo ziman pêwîstî bi têkoşîneke giştî heye. Serokê Komeleya Çand û Zimanê Kurdî Samî Tan ji anê feraxiviyê got 100 sal e ku dewleta Türk polîtikayên asîmlasyonê dimeşîne. Ji bo ev polîtika were berterefkirin pêwîstî bi têkoşîneke bi zanabûn û bi plankirî heye. Samî Tan anî ziman ku qedexeyên li ser zimanê Kurdî ji ber mejiyê yekperest û zordar e û got coğrafya baxçeyê zimanan lê dewleta Türk coğrafyayê Kurdistanê wergehrendiye goristanan zimanan. Biriya saziyên perwerdî, biriya çepemeniyê kareke qirêj tê kirin. Divê ev rewş were guhertin ji bi têkoşîneke giştî çêdibe. Divê di nava partiyên Kurdî de kareke cidî vêkirin û îradeyek cidî derxînin holê. Berpirsyarî dikeve ser milê siyasetmedar, rewşenbîr û malbatan. Kongre Civakên Demokratîkê Kurdistanên li Ewropayê KCDK bi boniya 21 Sibatê roja zimanê dayîkê daxuyanekî nivîskî da. KCDK da zanî ku armanca sereke hêzên ku dixwazin Kurdan tiqirkirinê derbas bikin, ew e ku Kurd bi zimanê xwe yê dayîkê naxivin û got li çar aliyên Kurdistanê li dijî zimanê Kurdî polîtikayên pişaftin û înkarê tê meşandin. Li dijî polîtikayên pişaftin û asîmlasyonê her Kurdek bi zimanê Kurdî biaxivin û binivîsîne. Zimanê Kurdî zimaneke dewlemend e û divê ji civakên li Ewropayê dijîn re bên vegotin û ragihandin. KCDK pilav kir ku ziman taybetmendiya herî bingên a netev û gelan e. Zimanê mafê herî bingên û rewşê yê mafan û neteve û gel e. Ziman hebûna civakan e, di heman deme de ziman hemana serekeya zindîkirina neteweyan hilberîn, afirandin, huner, çand û diwêjiyê de amûra serekeye. Li dîrokê de dagirkeran bi qetliyamên fîzîkî û qirkirina hewldayê bişaftinê encam digire. Bu polîtikayên pişaftinê tê xwestin ku civakek ji holê bêrakirin. Li dijî hemû polîtikayan dibe em zimanê xwe biparêzin û pêş bixin. Di vê boneyê dibe herkes bi taybetî navendên civakî û sazî bi zimanê xwe dayîkê biaxive. Li ser vê bingê em weke KCDK Ewropa 21 Sibatê roja zimanê dayîkê pîroz dikin, hemû kesên ji bo ziman û perwerdehiya Kurdî dixebitin, bi rêzdarî silav dikin û serkeftinê dixwazin. Pelêkodarên îja li Kerkûkê du çeteyên Daişê hatine girtin. Saziya İstixbaratê ya Iraqê duh êvarê bi daxuyaneke ragihand ku hêzên wan li herêma Hewîce û Riyaz ya ser bi Kerkûkê du çeteyên Daişê girtine. Di heman daxuyanê de hatiye gotin ku çeteyên hatine girtin radestî dadweriyê hatine kirin. îro sed û hevdû du cenazeyên en falê li Çemçemalê werin veşartin. Cenazeyên sed û hevdû du qurbaniyên en falê îro ji bo Herêma Kurdistanê re benşandin. Cenazê de bi merasimeke li monumenta en falê ya li navçeya Çemçemalê bên veşartin. Hêjayî bilxistinê ku ev cenazê di adara 2019 de li gorên komiyên Semavê hatibûn dîtin. Ev 4 sal û nîv e li tiba adiya Baxdayê dihatin ragirtin.
Nuçiyamaya daviye dem partiye la Amedê Büroya Hilbijartinê vekir. Partiya wê Kebû Demokrasiye ya gelan dem parti di çarçoya xebatên hilbijartinê de li taxa ofîsê ya navçeya Yenişehîr Amedê Büroya Hilbijartinê ye ewil vekir. Hevserîkên DPP Çîdem Kılıçkun û Çar û Keskin Bayındır namzedên hevşeradariya bajarê mezin a Amedê Serra Bucak û Doğan Hatun namzedên Yenişehîrê Safiye Akdağ û Mehmet Ergül û gelek kes tevlî vekirina büroyê bûn. Namzedê Yenişehîrê Safiye Akdağ axivî û da zanin ku wê qayûman bişînin. Namzedê bajarê mezin a Amedê Serra Bucak jî axaftinê kir û daxuya kirin ku heta ku girtiyên di girtîgehan de azad nebin wê ranawastin û got ku wê qayûman ji Amedê paqij bikin û bajarê xwe azad bikin. Peligodarên Jemen û Çêsirî